Everyone young consent from Asamba Akyem a gentle ha wo mai mu na ni nyina dom ye Salt FM no chese Premtobre bi de krata alcohol de credo kakraka akoto Salt FM no emu na no manfo bi fi se opanyini no a hoye ne de ya no pese wo gina no predi bire bi e won potem wo ka ho bi enti mrahye bedwane ne hyesase no ye tachira wo gem na wahwa wo mpanimfo e ka bi wo mu atikwam de credo akotum ne no na Asante Akyem North mrahye bedwane andi apia kubi na twetwe nkomo no chese asebro wonim hu bi wanya ansi yeni ana wonnim asebni timpo ne 90 so manfo de hye no no agitumu a enyiye Asante Akyem Mrahye bedwani andi apia kubi na woni amane boni atwetwe nkomo de ato nanim se de nura ebetu odwa se Salt FM ye wo Asante Akyem watumu na nam so ma enipa bi etosi montene so eye oye kire no enipa bi ede sobo abom na hye bedwani ne se wo hyase bi na wama NCA fo esise agina ya waba beto radio station ne mu abra woni amane boni azika moako atwetwe nkomo no na wo kire mu se sansem no nokure bia enim ade ekoso no yewura pia kubi oni interest bia wo si anese ni yie mu na yepe Salt FM ho na nyina ye campaign fa 2020 elections or boy pa and the interest be na be wan say ye be shut machines no down e yen kofobi political interest ana mo pese o time bi beto MP ne Salt Jumakuo ne tema enye no kre kasi ada no de course so say MP ne smart position enye no kre de course wo ha bia ne hono mo a o idea about it enti ye pese o man 40 say Europe Kube ni interest nsa Asante Akyem be ko nanim Salt FM so be ko nanim si anese ho no ye boy dawuro nyina fa enti enema ekoso de wo hyase na wo pese sa ade no koso Asante Akyem e mo ye nyina enti ye twa so be boy pa constitution name obi a wo boro 18 years a wo sound mind say o contest elections bia o pebia na be den na se bia obi a unity a onto ho kase bia wo mane nkwa na se bisa ye rap pia kubia fam any NPP party na fam Asante Akyem no fa de obi a any interest was ade no enye no kre ne mpokra no ye wo kwan bia betima boa ma so o tagina na so yi a ye prepare tie be ye